Leis na crébathe dainethe bhí ard gachangan is dír an gaidan ísú céime rang a héan Cill Lidl. Bhí gáid na champíní rathe Ciarraí le cóscór ach níor bhain nach tógan na fád do Kildare le ísú céime cheachant. Ní cháir te sláán am an trátrachta. Cormant níos fear gotí seo ag Kildare seansan son ag Peil. Bert Garde, pass isteach go fada le Aoife Rattigan. Gá Cholino chicin na séire gotí seo an countson ag taistal. Anna chosint gotí seo ag Kildare. Ach oscailtí an son agus Rahali fóstal isteach pass cliste díon lántasí oscailtí deis ag Kerry ar cool agus Daniel O'Leary an son ag Dara. Crotha river sin ag Roisin Rahali ach sin tús maithan son inis ag Kerry. Reached Brew Kerry leis na kickin amach an canson imeisteach agus Creekna Ensign Cool Botún an son Rattigan Rouse and down Kadisha ag Kildare. Isha cean contourte ag Turlings an odd contourte ag stig Smachtathe Gadas ag Kildare agus Desher Vard agus Sor Cool Alana Prizeman Vúg sé sin go snasta Aisling O'Connell Garrett Treat Bruin is a Kildare bit will oscailtí an son an canta Ishel ag Daniel O'Leary an tarna iirecht agus tá sé sin isteach sa líon tá má se leis Doran Cúlúg for ag Kerry ag stad cinúnach agus idanis atá gafa contosig leis an son agus oscailtí bit go seansan son ag Ciarraí well bhí deis glóver an son ag Aisling O'Connell deis ag Ciarraí stop ag an Cúl Bara Ard iirecht an son ag Rachel Fennan lámh a chuir leis ag ann son mar thóir las mug is sinní Rachel Dwyer dúirt takeisteach Dwyer éascan canson a rórú Haran Seasnán níl fácan is ach secondí an banán le séad an son agus leis sin Shellah ach ní leoré a mithir strain gnó dénta máise